Pamirsa Dewata TV malih kecenduk sarang didiang sekesan saking Bangli sane makin baca aturan didiang tembang sinom sane katurang oleh Ibu Mangku Pandayudani durus galah aturan didiang pamirsa ring dijejak melungguh ring jemegenah ring geria ring jero ring pondok maka sami didiang pacang maturatur saking sekesanti giri ke santi puneki diat mika sarengin oleh sekegundang Satya Budi Dharma Majeng ring pamirsa Dewata TV sane sampun ngelimbak taler iri-kiring jagat Bali didiang pengacap didiang dumadak-dumadik pamirsa sarang sami puneki kewentenane pada sehat walafiat duaning wenten niriki ring Bali wantah ring Bangli didiang puneki janten sampun wenten saking dura negara. All right ladies and gentlemen, all of the audience, I just hope everything is well. Duaning dedane sarang-sarang nyungkemin dikiring Bali yeneng dados ngiring ya sarang-sarang kayunin sapunapi mangde side ngardinin sane becik mangde nenten sekadiring dure Bali aratu dan siap-siap puniki wenten kaberbekan ngiring sarang-sarang kayunin jagat Bali
Prade ruruh puniki Bali wantah mateges babatu lilinggam batu linggam siwa Bali saning uripang jagat raya makasami saking kutub utara kutub selatan bujur barat bujur timur Bali waluya sumber kehidupan doaning ngiriki genah siwa tenan sios ngaradi wadua mangna sangkaning iraga tindih sangkaning sungkem ring pakilitan pasemetonan mawinan ring Bali wenten sida maurib yadiastun magama Kristen Konghucu Islam Buddha Wisnu puniki nyih nayang adung makesami toleransi beragama tinggi sekali ring Bali malih maka bukti ring pasemetonan pakilitan mawinan wenten sani kebawos maha gotra pasaksana saptaresi malih wenten taler puniki maha gotra dalam tarukan niki nyih nayang pakilitan semetonanin pada egar pada makilitan pada tunggil nah nika ngiring sarang sami tindihin lan lestariang dado sedang lunas siring dado sedang lungsur ring pamiarsa Dewata TV makasami pacang nyangre pemilihan umum pacang nyangre pemilihan pilkada ngiring sikiang tunggilang kayuni tresna asih margiang mangdenenten wenten kaberbehan ring jagat Bali lestarian ketamian para penglingsir sane kebawos gotong royong saling tulung napi mawinan doaning idadani puniki maurib ring burloke wantah kebawos society masyarakat tidak bisa seorang pun hidup tanpa teman atau berdiri sendiri tidak mungkin ngiring sarang-sarang berdiri kita sama tinggi duduk kita sama rendah Aing pamirsa Dewata TV sane mangkin pacang lanturang di tiang antok pupuh sane siosan sane sampun ngamongin puneki suang-suang durus penegas Bapak Made Sukadana iya nek sekolah saya lima para pamirsa Dewata TV sane kusumayang di dia yen ngerarah kewentanan jagat ring Bali awenan wenten ke bos kota budaya kota seni kemanten riki ring jagat Bangli sane sampun puniki kejarwakang kosobiahang ring guru wisesa pemekas ring Bapak Bupati sane ke bos kota pendidikan sangkaning sampun ngelembak kewentenan sekolah-sekolah sane wenten ring jagat Bangli prestasiné ake pisan nema bukti semalih sampun kebuktian ngantuk para siswa ring sekolah
awenan wenten sane ngemoleh kang berprestasi punika tema kebukti sangkaning kedalapan para sisya sane sampun keayomen antuk guru wisesa pemekasi dikiring jagat Bangli. Sekolah agama Hindu mangne sayan nincap serada kelawan bakti pemekas nganin pajang ngajagang agama awenan wenten kewangun sekolah sane bercirikan Hindu saking tingkat sekolah deka ngantos ring perguruan tinggi awenan wenten puniki sekolah setah iri-kiring kubu muamalah gurukula semalih kemalih titiang mapongu majang ring para pamiarsa silih tungil kabupaten ring Bali wantah hiriki ring Bangli saning ngewerdiang sekolah sane kebos guru kula punika mangne sidajeg bacang ngelajarang indik daging agama ne sane bacang kepukura sani magana yirika inggih kadi kewentenan sane kebos sekolah gurukula utawi kebosa wantah mengenah ring wewidangan iri-kiring jagat di sekubu Utsandane Bapak Arnawa sane dados Bupati Bangli inggian maka sami wantah rincikan ide Bapak Nengah Harnawa pinaka tedung jagat murdaning jagat Bangli sane setate ngingilang munguing pidabdab pemekas ring bidang agama punika teh mangtung sida pacang kelajarang kayang kebukas inggih sane mungkin bacang kelanturan antuk puniki sane bacang maparang kabudayan miwah sane sios-siosan meduluran antuk pupuh ginanti puniki Bu Dian terus aturan didanggalah sani budaya Idane pamiarsa yen ngendik punika pendidikan kawruhan sampun kelimbakang sanemaken ring seni budaya taler Bangli nenten kawon taler sampun kesumbung ring jagat ring dura desa Raja drama lawak amale saking riyin indik arja napi malih drama saking Bapak Mangku puniki kajeng Raben Bu Mangku Pandi taler puniki Bu Mangku Pandi pinaka pemain drama terkenal malih ring lawak dolar lan petruk utawi desanganan meraga almarhum Anagong Anom taler saking lianan puniki wenten sampun ngelimbak pisan indik seni budaya ring jagat Bangli sami kasup sampun lumrah duaning idedane pamiarsa sami sampun uning siretan uning Bapak Nyoman Subrado utawi Petruk ring dije sampun puniki didiyang taler ngiring ring dura desa kantos ring nusa miwah ring lombok sapunika taler sane sios-siosan merupa jejogedan joget bungbung maka sami puniki nenten wenten saniten lestari rawuh ene balian sakati
idedane minap naon mirengang indik balian batur ngemulihang kesaktian saking Dewi Danu sane mangken teler wenten puniki balian sakti ring Bangli mekadi ide prande ring Cilempung ring Tegalalang ring Selat miwah griya Selat taler mau termasuk bapak puniki Bapak Teje waluya sampun waget ring panjenengan pengibu penengan maka sami roh ring pangusadan nenten kasor puniki Bangli ini sampun ngelimbak sami sampun uning malih dalang niat terkenang daler wenten babaos sanerin ngerecek irai wantah puniki istilah dalang dewarai mesi puniki daler nenten pacang ketinggalan sami sampun uning ring dalang dewarai mesi daler sampun kasub ring duru desa maka sami saken Bangli inggih mangda paripurna di tiang ngatur nguning ayang yen ditedani saking dura Bangli wenten buduh semetonane durus kirim kemanten ring rumah sakit jiwa Bangli taler wenten nah sapunika mawinan Bangli sayan-sayan terkenal sangkaning pidabdab Bapak Nengah Arnawe Sarjana Sosial MM sane makin pacang lanturan di tiang antuk tembang sane siosan terus sane pacang pulih omong-omongan aturan di tiang kalah mawinan nyo sangkaning kadiasa punika pidabdab usanane sareng sami awinan wenten kadi kedah manah di tiang pacang ngabdiang mangdo aja napi sane sampun keloktah napi sane sampun kemargiang saking riyen sane sampun punika taler jak ring jagat Bali punika ke sumbungang yate ke Kasubang mangda sida nerus lajar tekek tangkeng kayang kewekas birke nenten untuk kadiasa punika kekananyane awenan sampunang pisan lali ring pidabdab sane utama utawi sane luweh sampun kadiasa punika kerdi kelawan yasane sampun matunggilan awanan sida raris pacang nemuang sane muwasta rahayu sane muwasta rahajeng kadiasa punika sane gumanti abdiang di tiang aratu wonten di tiang matur pekeling matur paungu majang ring para yawana
Mangna yakti-yakti setate eling ring pidabdab para penglingsir saning namyang kewentanane sane sampun becek. Wantah sudarmaning para yawana mangna ngelingang napi sane dados tetamian para penglingsir mangna patut kau pepira ihata kapiara mangna sida tetep punika lestari ajar. Inggih sane mangkin baca lanturan titiang antuk pupuk dinade sepisanan titiang pajang lungsur mau pamit saking pamirsa Dewata TV. Indik puniki Bu Mangku Pandai Yudani pajang aturang tetembangan. Amon niki Inggih pamirsa Dewata TV, sane banget banyak titiang sangkaning kalah raris titiang pacang muputang atur-aturan titiang merupa gitu santi jagat bangli ya. Wantah kadisapunike titiang sideng aturang kemajuan miwah pidabdab hari kim sane sampun kemargiang tur pacang kemargiang riwakasan ulih sang meperagayan guru wisesa ring jagat bangli ring rahinane kadi mangkin Gangampura Kaike dosa santawiyo waci kemama santawiyo manase dosa stat pramadat somusom duaning titiang manusia nista damu yan prade wenten iwang titiang nunus puniki gang pengampura mangdeledang ngampurayang napi sani nenten pucik atuk idedani manjing ring adnyanan idedani pamirsa sareng sami semalehne sampun uning ring dija-dija kantos ring duda negara wantahi manusia sida maut saha santukan kelangkung tamat uyak dititiang nenten wenten sang sane meraga paripurna mawinan kebosang ring duda negara. There is no perfectness except God, hanya Tuhan yang sempurna, manusianya bisa berusaha, Tuhan yang memutuskan ampurayang ketunayan titiang. Dumadak sangkaning wenten media elektronik mekadi puniki sani kebawas Dewata TV banget pisan ngewantu idedani sareng sami mawinan dumadak idedani taler merasa ledang titiang sideng renain saha mangda sideng lima daging sastra balini sayan akeh segesanti pacang kelima kang ulih Dewata TV suksma banget puniki ring Dewata TV.
duaning pademon wenten taler wenten puniki pacang mabelasan duaning wantah ruwo binede sangkaning jagate kekardi antuk dua unsur cetane lan acetane ada pertemuan ada perpisahan mawinan di tiang pacang mau pamit maduluran untuk parama santi Om Santi 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 Om. Om Santi 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 kirang langkung mangaleda ugi ngampuraya jagane tan manut rempikayu jaga wonten jangan malewawanin Om Santi 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 kirang langkung mangaleda ugi ngampuraya jagane tan manut rempikayu jaga wonten jangan malewawanin Om Santi Santi